Ibihe byiza ku bakunzi ba Mwiki Official TV, televiziyo y'Abanyarwanda cyangwa se channel y'Abanyarwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru y'Ikinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Kwizera Wilson. Dore ingingo z'ingenzi zigiye kwibandwaho muri aya makuru yacu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ategerejwe i Nairobi mu gihugu cya Kenya, aho hateraniye inama y'ubufatanye hagati ibihugu bya Afurika n'Ubufaransa. Tunabwira ko kandi mu karere ka Rutsiro umworozi yabuze ikimasa basanga cyabagiwe mu rwurirwe. Umworozi witwa Nshakarwanya Frederic wo mu murenge wa Mushonyi mu karere ka Rutsiro yahuye n'akaga gakomeye ko kwibwa ikimasa mu nka zirenga 15 yari yoroye, nyuma baza kugisanga cyabagiwe mu ifamu ye. Kandi turaza kubabwira ko igishanga cy'Urugezi gishobora kuba pariki y'igihugu nshya mu Rwanda. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru buri gukorana n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB mu mushinga ugamije guhindura igishanga pariki y'igihugu. Uyu mushinga nurangira, u Rwanda ruzaba rwongeyeho indi pariki nshya kuzisanzwe. Amakuru yacu turaza kuyasoreza mu gihugu cya Kongo. Minisitiri w'Intebe wa Democratic Republic of Congo yategetse inzego zishinzwe gutangira iperereza ku bantu bamaze igihe banenga cyangwa bavuga amagambo afatwa nk'ateshwa agaciro Perezida Felix Tshisekedi. Reka nze gato turambura amakuru yacu. Nongeye kubaha ikaze kuri aya makuru mu buryo burambuye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yerekeye muri Kenya mu nama ihuza Afurika n'Ubufaransa. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ategerejwe i Nairobi muri Kenya, aho hateraniye inama y'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika n'Ubufaransa. Yatangiye kuwa 11 Gicurasi mu mwaka wa 2026 igasozwa kuwa 12 Gicurasi. Inama iri kubera i Nairobi yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 30 ndetse igamije kuganira ku buryo bwo guteza imbere ubukungu, udushya ndetse n'ubufatanye hagati ya Afurika n'Ubufaransa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutabera w'u Rwanda Olivier Nduhungire yavuze ko ibiganiro bizibanda ku mahoro n'umutekano muri Afurika, uburyo bwo gukemura ibibazo by'amakimbirane ndetse n'ubufatanye mu rwego rw'imari n'iterambere ry'inganda n'ubucuruzi. Yasobanuye ko u Rwanda ruzitabira iyi nama nk'inkunga ikomeye gushyira imbere udushya, ishoramari n'iterambere ry'ubukungu, hagamijwe gushimangira ubufatanye bufitiye inyungu impande zombi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yamaze kugera muri Kenya mbere y'itangira ry'iyi nama. Yatangaje ko umubano hagati ya Afurika n'Ubufaransa ukwiye gushimangira ubwubahane no ku nyungu zihuriweho. Minisitiri Nduhungirehe nawe yamaze kugera i Nairobi, aho yitabiriye inama z'ibanze zizabanziriza ibiganiro by'abakuru b'ibihugu. Minisitiri w'Intebe wa Democratic Republic of Congo Ngefa yategetse inzego zishinzwe gutangira iperereza ku bantu bamaze igihe banenga cyangwa bavuga amagambo afatwa nk'ateshwa agaciro ya Perezida Felix Tshisekedi, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa 11 Gicurasi mu mwaka wa 2026, Minisitiri yavuze ko ibikorwa byo kunenga no gutuka Perezida Felix Tshisekedi byiyongereye nyuma y'ikiganiro Tshisekedi yagiranye n'abanyamakuru i Kinshasa ku wa 6 Gicurasi mu mwaka wa 2026. Leta ya RDC ivuga ko bamwe mu bantu bari gukora ibi bikorwa harimo n'abatuye hanze y'igihugu barimo gukoresha nabi ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu buryo bushobora guhungabanya ituze n'ubumwe bw'Abanyekongo. Ngefa yasobanuye ko Perezida wa Repubulika agomba kurindwa n'amategeko kubera inshingano afite zo kurinda itegeko nshinga. Yasabye ko kandi hakorwa iperereza ryihuse, hagakoreshwa ikoranabuhanga kugira ngo abari inyuma y'ubu butumwa bamenyekane kandi bagezwe imbere y'ubutabera, niyo abantu baba bari mu mahanga. Murumva yuko gutuka Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi waba uri mu kaga. Mureke kumutuka bantu banjye. Muri iki kiganiro Tshisekedi aheruka kugirana n'itangazamakuru yagarutse ku ngingo zirimo ivugururwa ry'itegeko nshinga, amahirwe yo kuyobora manda ya gatatu ndetse n'umutekano muke muri ubu burasirazuba bwa RDC. Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko ashobora kwemera kongera kwiyamamaza mu gihe abaturage
babimusaba. Ibi byahise binengwa n'abatavuga rumwe na leta bavuga ko itegeko nshinga iteganya manda ebyiri gusa. Yanagarutse ku mvugo yari yarigeze kuvuga ku ntambara ishobora guhangana n'u Rwanda niba umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, aza gusobanura ko icyo gihe yari yahawe amakuru atariyo ku bushobozi bw'ingabo za RDC. Nyuma y'ayo magambo no gusaba imbabazi kwe, bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye kumunenga no kumukwena bibaza uburyo umugabe w'ikirenga ashobora kuba atazi neza ubushobozi bw'igisirikare cye. Ngayo nguko birimo kubera muri Kongo. Reka aya makuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rutsiro. Umuturage witwa Cakarwanya Frederico wo mu murenge wa Mushonyi mu karere ka Rutsiro yahuye n'akaga gakomeye ko kwibwa ikimasa mu nka ze zirenga 15 yari yoroye, nyuma baza kugisanga cyabagiwe mu ifamu cyangwa se mu rwuri. Ibi byabaye mu mudugudu wa Ngururu, akagari ka Rurara, aho umushumba wari urinze izo nka yabyutse asanga ikimasa cyabuze. Yahise abimenyesha nyirazo, batangira kugishakisha. Abaturage bamufashije gushakisha baza kubona ibisigazwa by'izo nyama z'icyo kimasa mu ishyamba riri hafi y'umugezi, bavuga ko abajura batwaye amaguru, ibindi bice babisigaho bakibagiye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mushonyi bwatangaje ko buri gukorana n'inzego z'umutekano mu gushakisha abo bajura, kuko atari ubwa mbere habaye ubujura muri ako gace. Hari amakuru avuga ko bamwe mu bakekwaho bino bikorwa baba bakorana n'abo mu bice bya Mahoko na Pfunda mu karere ka Rubavu, aho bavuga ko inyama zijyanwa nijoro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yavuze ko ubu bujura buteza igihombo gikomeye aborozi, anasaba abaturage kurushaho kwicungira umutekano wabo cyane cyane mu bice bifite amashyamba menshi. Yongeye ko iperereza rikomeje kugira ngo abafite uruhare muri ibi bikorwa bafatwe bashyikirizwe ubutabera. Naha dusoreje amakuru yacu, mwari muri kumwe nanjye Kwizera Wilson, mukomeze kugubwa neza.